Siyabingelela MC Pholobas. Umsunguli weSiyaviva TV awukuyona ebhizi kakhulu impela ngokukhulisa abanye abantu namabhizinisi abanye abantu. Siyabongela mfethu. But khona usuqala ukungidida khona emngane nami kanti ngumlandeli wezinto ozenzayo. Njengendoda enebala lemhlophe. Kulento yakho yealbinism angazi bani le yadu yenze lapha eTurban Station. Ipost yakho ngaqale ngadida ukuthi ayinabo abantu bebalela imhlophe kakhulu wena nje. Ngaphinde ngadida ukuthi uma ngilokhu ngilandela lana noma ngangibhizi ngangakwazi uku-attend umcimbi. Iningi labantu abelapha bebala elifana nelami nothi bebala imhlophe. Into engithusa kakhulu lento kanti ingawe mfethu lento yealbinism. Yazi mina bengiyothi ukubuze kithi sikutshele thini thobana abenebala imhlophe mhlawumbe nababona. Thina siyababona. Yabona lapha eMtubatuba kunobaba okuthiwa uMthombeni owayeyimeya omkanya kude. Isikhathi eside nami ngangakamilisha izinza eyimeya ngaze ngamdala phela. Lo ababa udlala indima enkulu enebala elimhlophe elithi abantu. Ikhona lesihlava sokuntshontshwa kwabantu benu abebala lenu bentshontsha kwaze kuthiwa waba isigwili umuntu mayidayisa izicubu zabo. La eThekwini bakhona osigwili bakhona umfana wako bokuthiwa uSiya eGoli ukhona umuntu okuthiwa uJames Okono from Nigeria but based in South Africa. Cadwa umuntu performers of yaphesheya enebala elimhlophe. Mina bengijesi lolu hlelo lakho noma liqala kwakungathi kukhuliswa noma kuvezwa kuqhakambiswa abebala elimhlophe ukuthi nabo bayakwazi ukwenza izinto bengacwasekile futhi bayakwazi ukuphusha endaweni ezihlukahlukene ayikho into abangahluleka ukuyenza. Laphana uma sukhipha uthathile into oyinika uba ukhuzana kwakufanele award uyifonela uMthombeni umtshela uMthombeni naye award ngiyakubonga mfethu wakwazi ukuthi wena unebala elimhlophe wenze lokho. Uphinde le ekababo wenze sure ukuthi usigwili uba khona. Akungabonga ubaba oyedwa ukuthi wacula wacula nomuntu onebala elimhlophe akavezwe naye usigwili. Nabo James Okona babe khona nabanye abafethu abaphila nebala elimhlophe aba-affecteka kulesi simo kwisabhizi lento ontshontshwa kwabo babe khona emcimbini wabo. Ayingabi lento sengathi yakho wethu ngoba thina iyasithusa thina iyasilimaza thina besinenkinga yokuthi sinehlobo ezinebala elimhlophe ebesingazi ukuthi uphila nanye mhlawumbe uyolahleka nini. Mhlawumbe wena ungcono ubuhlala la eThekwini Pondwethu akekho umuntu wakwantshontshwe ebala elimhlophe endweni. Yikho ukwazi ukubonga abanye abantu okhuzana bengenzeli lutho. Khuzana azecule nomuntu omhlophe, azacule nomuntu webala elimhlophe nje. Ubumbonga ukuthi kube njani.